Государственный завод «Стройпласт», крупнейший производитель пластиковых оконных блоков, предлагает вашему вниманию серию окон с двойными и тройными стеклопакетами. Конструкция окон разработана специально для климатических условий Российской Федерации. Окна не нуждаются в окраске, для прочности армированы оцинкованной сталью, экологически чистый и препятствует распространению очага пожара. Применяется в крупном жилищном домостроении, в том числе по программе ликвидации ветхого жилья в Татарстане, а также в индивидуальном строительстве. Завод «Стройпласт». Sizning yonga keldigar jil bo'ronlar bosilg'ach, yuraklarga rahat bo'ldi yonlar bosilg'ach. Jillar esib shashaysin qora dovullarga, qushlar bo'lib keldik do'stlar siz turgan o'rinlarga. Jillar esib shashaysin qora dovullarga, qushlar bo'lib keldik do'stlar siz turgan o'rinlarga. Ufalardan alıp qaytdım asılmalı zor kızgı, yaktı yıldızlar süngenşi, uylap yattım min sizine. Jiller esip şeşek içsin dağla dağılınlarga, kuşlar bulup geldik dostlar siz turgan urunlarga. Jiller esip şeşek içsin dağla dağılınlarga, kuşlar bulup geldik dostlar siz turgan urunlarga. Alda bulur bizleri, gülde bulur bizleri, gel şulay gider bizleri, birge bulur bizleri. Jiller esip şeşek içsin dağda bulunlarga, kuşlar bulup geldik dostlar siz turgan urunlarga. Jiller esip şeşek içsin dağda bulunlarga, kuşlar bulup geldik dostlar siz turgan urunlarga. Kuşlar bulup geldik dostlar siz turgan urunlarga, siz turgan urunlarga, siz turgan urunlarga, siz turgan urunlarga. Min hazırda ko'nglim to'lgan şokta, jırlar qanatımda tirbelem, qaygı kelip başım ilse de, süyinsem de jırlap jiberem. Yaşlık yılların faydasız, siz faydasız. İzlesem de tava olmayıp, inlesem de faydasız. İzli yaşlığımı artığızdan yürüdüm. Faydasız siz 18'im, 19'ım 20'm. İzli yaşlığımı artığızdan yürüdüm. Faydasız siz 18'im, 19'ım 20'm. Yengeysiz bulğanla biz tuğanmızdır yağa. Ağırlıklar görmedik biz siz yeneşe bulğanla. Etke yengey bargan adından geçilmez güllerim. Kadirliden kadirli siz gazizden gazizlerim. Etke yengey bargan adından geçilmez güllerim. Kadirliden kadirli siz gazizden gazizlerim.
yaşarga yaşarga Işalmayım işitemin Yaşarga düşsün Yaşarga yaşarga Birisi qaytqan yalız Var yol illi Yarlarına basıp Ona jırlasam da Muşulma şu dilem suyunda Yüreğimde aman yaşalı Sığmayganını bilem sığmısın Sığmılsa da eyle umulsun Uğramlarda kursen de şəni Yüreğimde aman yaşalı Yüreğimde aman yaşalı Yüreğimde aman yaşalı Şalabız dik durmayız Ondan dünya vakile elge tutturmayız Ondan ömür yılları Allah ömür yılları Vay ömrünün bu yılları Yüreklerde vurmalı Ondan ömür yılları Allah ömür yılları Vay ömrünün bu yılları Yüreklerde vurmalı Yüreklerde vurmalı Yüreklerde vurmalı Hayırlı kеш, kadirli tomaşaşılar. İsenlermisiz, kadirli dostlarım. Mine şulay ettirip sizning bilen o'zimning 18-chi konsert sezonimni boshlab jiberamiz. Albatta bu bir qaraganda shodliqli da, ikkinchi yoqdan biroz mungsudag'in. Shodliqli shuning uchun mening jirli umrim sizning bilan uzdi. Hem indi siz mening barliq qaygılarımni da, şodliqlarimni da jırlarım aşağı ortaklaştığız. Siz menga yaşarga kuch berdigiz, ruh berdigiz. Indi mungsu. Ay umr degan parat shobada shoba ekan. Ömürlü aşıktırabız buğay Atlarını buğabız şekilli Dağlarda sanduğaç İndi bir sayrağaç Eğlenip kaydı ikili
игілі. Қырғышын қырық yoqqa ташлап, башлап болмай узған ғұмырыны, таңдарда сандуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайту игілі. Ömürlü aşıktırabız buğay, Kekuk'ten yıllar sanatırır. Geçtiğinge kaydık, dağın bir yaratıp, eğlenip kaytanlar attırır. Kırgışın kırık yoka taşlar, boşlap bulmayı dostlar ömrünü, dağlarda sandığaç, indi bir sayrağaç, eğlenip kaydığı igili. Ömürlü aşıktırabız buğay, atlarlı kuabı şigili, dağlarda sandıgaç, bulup bir sayrağaç, eğlenip kaydığı igili. Kırgışın kırık yoka taşlar, boşlap bulmayı dostlar ömrünü, dağlarda sandıgaç, indi bir sayrağaç, eğlenip kaydığı igili. Kırk yaşlı kırık yoka taşlar, başlayım beni dostlar ömrümne, dağlarda sandıgaç, indi bir sayrağaç, eğlenip kaydığı igili. Kırk yaşlı kırık yoka taşlar, başlık tuzlar uzan ömrünü, dağlarda sandıgaç, bulup bir sayrağaç, eğlenip kaydığı igili. Eğlenip kaydığı igili. Eğlenip kaydığı igili. Қадірлі достар, міне әлі күнде яңғыраған жыр әлбәттә ғұмырны ашықтырабыз буғай деп атала. Бұл жырыбызны безнең шулай ук безнең якын достыбыз Башкортстан якларында иҗат итүче достыбыз Рәис Ханнанов язып китерде. Инде сезгә тагын бер өр-яңа жырыбызны ишеттерәсебез килә. Шушы җырны ишеттергәнче бер-ике генә сүз әйтеп китәс килә, кадерле дуслар. Ниндидер җырлар тыңларга теләсәгез, ниндидер сораулар кызыксындырса, бәлки ул сәнгатькә дә кагылмаска мөмкин. Без сезнең сорауларыгызга җавап бирергә тырышырбыз. Сез инде бүген өегезгә канәгать кайтып китәрлек булсын дип тырышачакбыз. Һәм инде әлбәттә хәзер башкарылачак җыр ул безнең
Әлмәт якларында туып үскән композиторыбызның җыры «Туган як» дип атала. Әле шуны да әйтим, мөгаен, минем монда якташларым да утыра торганнардыр, Сорманнан да утыра торганнардыр. Менә шулай, кадерле дуслар, туган яклар бик сагындыра. Хәзер башкарылачак җыр да «Туган як» дип атала. Кадерле дуслар, шешекләрегез өчен. Инде шешекләр алып тормасагыз дагын бер сүз дә әйтмәйдек. Шешекләрнең вакытлары узды бит инде хәзер. Үзегез килүгә чын күңелдән рәхмәт дуслар. Чыннан дагын менә башта ук әйтеп киттем бит инде. Бик күңелле хәл инде. Инде эстрада ничә еллар эшләп, һәр вакытта шулай тулы залларга эшләү. Минемчә, җырчыдан әгәр дәген иң бәхетле вакытларын кайчан иде дип сорасалар, ул мөгаен әйтер берәр пенсиягә чыккан җырчыдан залларым тулы булганда мин иң бәхетле җырчы булганмын икән дип. Һәм шуңа күрә мин дә бүген кадерле дуслар, рәхәтләнеп бүген әйтә алам. 18 ел ул аз гомер түгел эстрада. Чын күңелдән рәхмәт. Һәр вакытта сезнең белән булдык. Һәм инде иң бәхетле җырчыларның берседер мин мөгаен бүгенге көндә. Инде кадерле дуслар, җырларга килгәндә булайрак. Җырлар алар һәрберсе йөрәктән чыгалар. Балалар шикелле кадерле. Менә шул кадерле җырлар арасында тагыдагын йөрәк җырлары бар. Алар инде синең күз яшьләрең булып, инде алар күңелеңнән агылалар, моң булып агылалар. Хәзер башкарылачак җырым шундый җыр. Дөресен әйтергә кирәк, мин бик күп җырлар җырладым, ләкин менә
Bunun xatli үзәгемә үткән җыр әле минем беренче тапкыр башкарыла. Бу Шәмсия Җиһангирова, сүзләренә Роберт Андреев, музыкасы. Мин яратам, ә син югал. Yortu canım yortu birem, Büdünüsün bir semülerin, Yüleri kendi kopturama, Siliyor atamla yülerdir, Köyüsün mü başkayın mı dürüst geldirdi bu yılı görme, yaradan demeydi bir duymazsan, delisin mi başkayını buyur, yürekli bir şimdi dınlatan, dürüst geldirdi bu yılı görme, yaradan dileydi bir duymazsan. Dilimde bir melek bağlar, sular silip sünnet benim halim anlaşılmaz ima, milyon adam ezin yuvarır, İyisin mi başkayını buyur, yürekli bir şimdi dınlatan, dürüst geldirdi bu yılı görme, yaradan dileydi bir duymazsan. Bir gün kilip sürenlengen canım, Bilep alır şuşu bindir, Senin halin anlaşılmaz bina, Seni siyersin emin yol bindir, Delisin mi başkayını dürüst geldirdi bu yılı görme, yaradan dibe
Рахмет, бик зур, рахмет. Рахмет, бик зур. İlham alıp келген, бәгіртен. Рахмет, бик зур. Рахмет. Нәрсе айдың еді? Мұны тұттыра башта. Жоқ енді көпсерші көбеді. Дейм ара. Міне Среда деп айтам енді. Шол күнні әмме концертта Зөһрәні сұрайлар. Не үшін сәң? Мұңла. Мұң нәрсе болу? Татар қалыз деген сөз. Рахмет, İlham abi. Рахмет, бик зур. Рахмет, қадірлі достар. Рахмет. Шын көңілден рахметлімін шешеклеріңіз үшін. Бұрхан әфенді, бик зур рахмет сізге. Міне, мен бик шатмын бүгін. Бүгін бик көп кішілеріміз міне қарап тұрам. Бик көп достарыбыз келген. Енді Бұрхан әфенді ол біздің татар-түрік лицейінде оқыта. Һәм инде қадірлі достар, қарап тұрам бая көрдім. Шақты ғына оқытушылар мұнда отыралар. Мең рахмет сізге біздің сәнғаты біз білән қызықсынғанығыз үшін. Һәм инде рахмет әйтәсім келе. Өзімнің малайымда бұл шушында оқырға кірді бейт. Инде ол Интугрул Ғази исеміндегі бұл лицей біздің республикамызда данлықлы лицейларының бірсі. Шуңа күрә шын көңілден рахмет. Мұнда искиткіш оқытушылар оқыта, искиткіш ғажап инде аларга безнең рәхмәттән башка сүз юк. Бигрәк тә безнең кебек артистларга инде балаларыбыз бөтенләй шунда торып укыйлар. Әле менә гастрольләргә чыкканда бик җайлы инде кадерле дуслар. Ышанычлы кулларда безнең балалар инде. Инде булай малай башлырак булган минем анзына сөйнәм инде математиканы яхшы белә. Хәзер башкарылачак җырыбыз бу инде соңгы вакытларда халык арасында киң генә таралган җырларның берсе. Бу җырны махсус минем өчен әлеге дә баягы үзебезнең дустыбыз Рәис Ханнанов язып бирде. Шушы җыр белән минем аудио кассетамда дөнья күрде. Шушы җыр белән минем фильм концертларым чыкты телевидениедә. Шулай иттереп, кадерле дуслар, бүгенге көн кадагына да бу җыр бик туры килә. Җыр сагыну дип атала. Aylarga yazlar girgeç musullanama hava Sağışlarga var bir dava Sağınuğa yok dava Unga arasam da yok Suğa arasam da yok Unga arap suğa arap Oturup şılasam da yok Unga arasam da yok Arasam da yok, uğa ara, suğa ara, oturup şılasam da yok. Tuğaylarda şire düşken üzüp babayın eli Sağışlarga dağın biraz düşüp karayın eli Uğa arasam da yok, suğa arasam da yok Uğa ara, suğa ara, oturup şılasam da yok
жыласам да yok, отырып жыласам да yok, отырып жыласам да yok. Yok, yok, yok. Шын көңілден рахмет, қадірлі қызлар. Шын көңілден рахмет, Хасан Хақтан. Мың рахмет сізге, қадірлі тамашашылар. Енді шушы жырғыз үшін генә келдік деймін бір ханым айта. Бошқа жырларым ұшамаймын істің. Ярар, қадірлі достар, бізді жайарығына қазір сізге тағам бір өр-яңа жырыбызны ишеттірәбіз. Әй елғасы турында, әй бойлары турында. Шулай тіріп, әй бойлары деген жарна тыңлағыз. Kuyula, şiirlerge giden deyip silegensin kışıge. Ey dostlarım, ey buylar gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şiirlerge gideri. Ey dostlarım, ey buylar gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şiirlerge gideri. Şumurdak şelin yatan, köşü sili şirke gitkeş siyasilir yatan. Ey kızlarım, ey buylar gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şişilerge gideri. Ey kızlarım, ey buylar gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şişilerge gideri. Nişliminde dostum giden, nişlim yalnızım kalam. Ey kızlarım, ey buylar gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şişilerge gideri. Ey kızlarım, ey buylar gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şişilerge gideri. Sorgayırsın, şişirlerge gideri. Ey kızlarım, ey buylar gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şişirlerge gideri. Sağlanırsın, sorgayırsın, şişirlerge gideri. Şişirlerge gideri, şişirlerge gideri. Халқыбызда шундай жыр йөри. Гармон бәләкәй булса да, әйтә ул кирәкләрен. Илебезнең һәм Идел буйлары ямен сөйли ул. Аның тавышы аша туган як моңнары килә. Әнә шул кечкенә гармон барлык уй-хисләрне чәчеп җибәрә һәм яңадан җыя, чәчәкләргә күмә, кичәләрне бизи. Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Валиев.
композитор Рөстәм Яхин, Сандуғаш, Рояль партиясын алып бара Мөнирә Хәбибуллина.
Ғажапландыңызбы, hurmatly tomoshachilar? Bir endi iğlanda yo'q, mening ismi, familiyasi kelib chiqdi deb bilasiz endimi? Onun sebebi var, qadrli do'stlar. Bu arada bayram bit, o'zingiz bilasiz. Bizning Tatar davlat filarmoniyasine 60 yaş to'ldi. Şuna başlanan konsertlar var. Mine bugün men hali teatr yanından o'tib baraydım. Bizning teatrdan qaytib barishli, yangadan qarayım bunda konsert bo'lganini unutqanman men. Qarasam, men aytam teatr gastrolda Gollandiyada yürüyün, endi o'tlari yana kishilar yürüy desam, bunda Zuhra Sharifullaning konserti ekan. Qadrli do'stlar, bu filarmoniyaning 60 yıllık konsertlari, bağışlanan konsertlar, olar barысы da bizning bayramimiz. Çünkü filarmoniya 60 yıl boyu ugizlerde, atlarda yürüp, men zamanında bile İlham bilen de 60. yıllar başlarında gastrollerde yürgenim var, onda tiris turgan maşinalarga oturup yürgenler var. Oları indanın progresiydi. Bizning büyük artistlarımız, o'zimizning Tatar san'atın, jir san'atın propagandalab, onu o'stirib yurdilar. Mana bugungi konsertning g'ayibli kishisi Zuhra Sharifullina da bizning shusha fidakor jirchilarimizning, büyük jirchilarimizning davomchisi. Ol Zuhra sahnaga bulay ishroqli kelib kirgan kishi tugul. Chunki hozir o'zingiz bilasiz, jirni kasb etib oluvchilar da var. Sahnaga tigi talant bo'yicha, Xudoy qo'shuvi bo'yicha kelmaylar, mana biroz jirlab, oqsha ishlab olirga mumkin degan kishilar da var. Ular da ko'p yuriy. Zuhra onday kishilardan tugul. Ol chin talanti bilan san'atga xizmat etirga kelgan kishi. Ol rahmat. Ol bizning xalqimizning mana aligina bunda ilham chiqqan edi. Ilhamga Zuhra aytib qo'ydi, ko'p so'lama deb. İlham ol ko'p so'lamayshi da bir so'z bilan aytib qo'ydi, bek zo'r fikr. G'ajoyib fikr aytdi, ham chiqib ketdi. Menga Allohning rahmati Zuhra ishramadi, ko'p so'lama deb ayta olmadi. Amin ilham shekilli bir so'z bilan shunday tigi zo'li fikr, ulu so'z ayta olmayman. O'zingiz bilasiz. Zuhra bizning ol mungli jirlarimizni da, shoyan jirlarimizni da, lirik jirlarini da, hem o tiran hisli, dramatik jirlarini da bir derecede kamil boshqara turgan jirchilarimizning birisi. Hurmatli do'stlar, mana aytganimcha endi bugun bayram, ul filarmoniyaning gina tugul, artistlarning gina tugul, bizning butun tomoshachilarning, jir suyuvchilarning da bayrami. Aytırga kerak, bizning Tatarlarda umuman mana so'nggi vaqtda bayramlar bek ko'p bo'lib ketdi endi, o'zingiz bilasizmi? Mana jirchilar, artistlar, yozuvchilar arasında ijod kechasi degan bo'lib, yubiley degan bo'lib, benefislar o'tkazib odatga kirib ketdi endimi? Biz endi artistlar shul benefislarda qatnashgan bo'lib, bushlay oshab yuribmiz. Ayya nega so'ndan banketlar bo'ladi? Şulay elimine köpten tugulgina o'zingiz bilasiz, bizning teatrning 90 yıllig'ining banketi bo'ldi, onda bek aybatgina oshab oldik biz. Shundan yozuvchilarimizning Marcel G'ali, Mudarris Saqlam, G'amil Afzal larning yubileylari bo'ldi, ularning bek shap banketlari bo'ldi, onda bek aybatlab maturgina oshab oldik. O'zingiz bilasiz, hozir bizning ishmakarlar da paydo bo'ldi, ularning majlislarına da yuribmiz onlari. Elimine köpten tugulgina bizni Şamqay bilan bir mafiyoznik o'zining yubileyine chaqirdi. 25 yaş to'lgan ekan. Bek tugarak tatib etindi. Tugarak ol mafiyozniklar için. Mafiyozniklarning ularning turmushlari bit qilistindi. Ular yubileylerin yartı yılga bir o'tkazib turalar. Chunki ularning yartı yillari bizning yartı umrimizdan da ortiqqa turadi. Tutgan aqshalari bo'yicha. Biz bit umrda ko'rmaymiz ul aqshalarni. Qisqasi mana shul mafiyozniklarning yubileyinde, ular bizning 25 yoshlik yubileyda aytdim bit. Ularning yubileylari, ularning banketlari biznikina, artistlarnikina, yozuvchilarnikina qaraganda dikshab. Onda nindigina ne'mat yo'q ustalda. Ol ikralarning qizili desangmi, qorasi desangmi, baliqning nindilarigina yo'q. Biz oshiymiz, bir zaman shul nida o'tiramiz, bizni siylarga chaqiralar anda. Keldi ketaybirlar, o'zi silab yuribmiz bitini. Ular silab uchun. Shunda endi oqshada berganlar ular, Allohning rahmati. Liqinga choshiymiz. Şamqayda oshiy, ol mendan ko'proq toshiy, o'zingiz ko'rasiz gavdasina qaraganda. Alek kisak adati qabız biz.
Жамқай ол өзінің міне малиясына шамаса харам боладылар. Өзіне шатып, екі кісесіне екі апельсин тыға. Өзі түгәрек, кісесі түгәрекленіп тұра. Менің де өзіме ашасын деп, аннары ол кіседе бик матурията артық бүлтәйіп та тұрмай, банан тығам, андына жерістер. Банан, әйбәт, мен ашы да бит енді, ұзын өзім шекелді, шunu айтып кеткенше. Аннан кіседе бик матурията, бір міне шушы мәжілісте, ол ресторанда болды, Тұлпар ресторанында, екі банан қыстырып шығып барадым, ешікті күтінде тұрушы, вышивал бек ғажапланып қарап қалды. Нешіне екі бананлық шекен моды. Әлі, қадірлі достар, рахмет міне ол кішіге, ол мафиозникке, мен аңа гіл изгітіліклерде яшайым. Міне сіз өзіңіз көргенсіздер, мен шетеллерде үйренбейтін соңғы уақыттамы телевизордан көрсетіп яталар. Қыш күні ғинуарның ұнында ол мені Ғарап Эмиратларына алып барды. Мында 30 градус салқын, анда 30 градус жылы, рахат, ол су құйынарға барды. Рахат екен анда суықта су құйыны бұл, анда жылы бейт. Сонан мені не үшін алып барды бұл? Бушқа бетінде, нашары ұрыс айтмышлы, өзінің долларлар тұтырған дипломатын сақлап жүру үшін. Менің қатырым нашаррақты юғалтығым барды, мен енді өзім де құрқам. Мен айтам тартып алып кетселер деп, мұны шылыр білән біләк кәбейлеп та қойдым. Қазір шешіндім, мен де енді қызынып ятам су бойында, башымны сөлгі білән бәйләдім де, бұл суға кіріп, дейінгіздер қатланып үйзе, менің yüzің мүмкінлігі жоқ бетінде. Шунан қарайым, мұнда біздің ұрыстар анда бүтініз, татарлар қызыналар, ол Эмиратны тұтырғандар алар біздің қалығанда. Шунан қызылып яталар бетінде, қарайым бір ханым келе, кәс-кәс батып матурға шиберген ханым жақынға келе башлағаш қарайым, бұл менің әліккеге көрші екен. Көрші ханым, юри бұл, ері жоқ, өзіңіне келген болса керек, қарап юри бұл, атлап юри қазіртігі шәрә ерлердің үстінен, шуннан соң бір плавкеге шақты көпіріп тұра тұрған ер жанына келіп шүгәләді бұл. Нектір. Шүгәләді де шуннан өзінің сумкысынан ғажайып матур затлы арақы шығарды, стакан шығарды, атырғына, шуннан тегі кіші айтасыз, арақы шәсіз ме дейді. Шән ме шәп ер кіші бітмен дейді. Меңа компания ясамасыз мекен дейді ханым енді, менің көрші. Әйді, әлбәтті кіші сәбіна мен har уақытта шәм дейді бұл. Шуннан соң тегі шақырдатып, мұны ашты, бәллүр стакан шығарғаны шуңа тутырып салды да, мәгіз алайса деп берді деге. Теге бір, дейді да тегені бір тым білән ішіп та бітірді. Шуннан плавкина кіріп кетіп, аннан свежий зур қияр шығарып, шатырдатып түшләп қойды да, тағын тегінде тығып қойды. Бұл менің көрші бек қажапланды мұңа. Оттырап қалды, тілсіз қалды бұл. Соңыннан оңына келді, сіз нәрсе дивана мәлләді. Yok deydik ayta, men olay divana tugul, lekin o'zimni bek aqlliga da sanamim. Şulayda kunga bir 5-6 stakansız qolgan jugal deydi. Bundan tege hanım qo'lin siltadi da ketib bordi. Onda araroq Ko'kmaradan kelgan bir 15-20 председатель бар edi, shular orasına kirib jugaldi bu. Narsa bo'lgandir, qaytqach erin ko'rdim, söylemedim. Nişap simyabızırga yaşasınlar şulay bey. Mına kadirli dostlar, kadın kızların ondilarda bulayken anın ama. Bula nişeme kirek. Lakin irlerde günahsız tügül. Mına bir ir şulay, üzügüne yol itirge sanatoriga gite. Gite bu sanatoriga gite de, şuşa hanım şekillerek yürügeler tatırgan bulay, yürümsegir bulay köküresin. Mına kadın kızlar ardına yürütürgaç kimdir? Günleşip mi, aşığı çıkıp mı, kuzin çıkara. Ulap qaraq, sanatoriyada yol etkende kuzin çıksın hali. Şundan soң bu nişerge katın canına sığar köz bilen qaytып bolmay bitinde. Gite şu şehrin tabibine, köz tabibine zinhar mena şuşunday halga uçradım. Mena bir köz koyup jibergesin dedi. Peki tabip ona şalla qala, "Ah dey, koyup ta jiberim dey. Mena eligine faciaga uçrap ulgan isviri kişi közi yok bitdi. Mena kamas toptagan bir ugiz közi var. Eğer de tilekselege şunu koyam dey. Biraz zurraq indi ol zurrağın dey. Tegen işisin, көзсіз қайтуға қарағанда, зор көз білен қайтуда әйбәт бетінде. Ма операциясылар, бик матур ғана операция келіп шығамалай, мұның нервыларда жалғана, шәп көре башлы бұл, ләкин размер ғана бір азны бетінде. Айдыр қойтырға шыған ешіндір бұл, пойыз білен қайта, бір шылып қайтайынды қатырма, нелер айтып, не деп жауап беремен екен, нешік оқларымен екен деп қайтып жете, пойыз келіп та тұқтай, перронда мұның қатыны күтіп тұра. Bu kelip çıkığı ola, katınımının közüne qarayda kışkırıp jibere, "Galiyullah, bağırım zinhar olay qarama, bütünüsünü üzüm söylep birem" dey.
Bunun hallerin işitip yüzü akayganını güley bu. Mına ondaylar da bular. Hazır kadirli dostlar indi sahneye çıkkanmın iken özümün tam bir güne mezek bilen sözümünü bitireyim hele. Siz son vakta bilesizdir indi mi? Samolyotlar yığılıp düşe başladı biten. Bilgirek de bizden Sovet samolyotları bir iş düşe başladı. İlk yazmaganlar bindene. Lakin hazır indi şundi termin payda buldu. Kukten samolyot yavadılar. Şulay bir samolyot katastrofa da kişi aşavçılar atağına girip düşe. Girip düşe bu, vatıla şelperemek ile şundan sonra etileri jitekçiliğinde kişi aşavçı balalar uğratıp alalar. İsen kişiler yok başarga deyip. Bundan qarap yürüyorlar da samolyotun bir konatı ardından Kudayının rahmeti bilen isen kalgan uçuşu gelip çığa. Ey bana kişi aşavçının balaları bir kuanalar. Eti, bunu irten aşırız mı deyler, ey balakaylarım. Bana irten aşarız diye deyse. Şundan bunu tutup alırlar, toğun izler büyürseler, samolyotun ikinci konatasından isen kalgan ikinci uçuşu da gelip çığa. Ey bana balalar toğunda kuanlar, eti, bunu son gündüz aşırız mı deyler. Ey balakaylarım, bunu son gündüz aşarız diye deyse. Bu ikini tutup gidip barganda, yalışkına bırılıp karasalar, samolyotun 50 koy yerinden orta yağından, Kudayının rahmeti bilen isen kalgan gacayip güzel, buna ayağı muyundan uça turgan stüardessi gelip çığa. Ey bana balalar tağında kuanalar, eti, bunu sen hiç şaşırız mı deyler. Etileri stüardessiga uzakkına qarap tura da, yok balakaylarım, kişin ana kızını aşarga turu gelir ahırısı deyip. Rahmet sizler. Kadirli dostlar, ana Zöhre'de, Kupsila dedi böyle, bu kaysıqıp gile. Rahmet, niçin bu sonғы mezekini söyledim? Mına Zöhre'ni kurselerde kaybır yerler eytirler iyi. Eğer de ki şaşavşı bulsalar, kişin ana kızını aşarga turu gelir ahırısı deyip. Kıskası Zöhre, men seni özümüzün bayramımız bilen, senin bayramın bilen çiçin көңілден kutlayayım. Ama sana Күзнің ең соңғы ақ шәшәгі, хош иісті шәшәгі, хризантем бөлек етем, сенің ижатыңның күзі де шулай шәшәк атсын. Рахмет, Рауль абый изге сүзләрегез өчен, матур теләкләрегез өчен. Инде хөрмәтле дуслар, җырларыбызны дәвам итәбез. Хәзер башкарылачак җыр, лирик җырларның берсе, өр-яңа җырларымның берсе, Ак шарлаклы күл. Şarlaklı kulden su aldım. Ak şarlaklı kulden su algandan niye güneşin akut soldun? Niye güneşin akut soldun? Pınarga kağılır Nidesinin udu kız paraşın Oldu günümde şağılır Oldu günümde şağılır
Рәхмәт, кадерле дуслар. Бүген инде чәчәкләргә күмдегез. Бүген җоклап та булмас инде. Бу хәтле зурлагачтан. Шулай бит, кай вакытта бик артык шатлыктан да җоклап булмый, кайгыдан да җоклап булмый дигән шикелле. Инде, хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезгә бер халык җырын башкарып бирәм. Чөнки инде ул безнең концертларыбыз, татар концертларын гармоннан башка, итальяннан башка хәзер бөтенләй күз алдына да китереп булмый. Шуңа күрә инде хәзер әлбәттә башкарылачак җырым. Мин аны Илһам абый җыры дип йөртәм. Чөнки эстрадага килгәчтә мин аның белән эшли башладым. Бәхеткә каршы шуның кул астына эләктем. Ул үзе әйтте инде, я кеше буласың, я шулай кызык иттереп кенә дип куйды. Менә шулай иттереп, кадерле дуслар, халык җырларын җырларга өйрәтте. Нык ярдәме тиде Илһам абыйга. Мең рәхмәт инде, аны яратабыз. Һәм үз куллары белән язып менә шушы җырны бирде ул миңа. Сүнмәс дәрт дип атала. Сеңлекәш җырлары менә шушы җырны. Бу җыр сиңа барырга тиешти. Бу җырның әле сүзләре 16 ел инде минем кулымда һаман сакланалар. Мин аларны саклыйм. Килер бер көн инде еллар узгачтан бер музейга тапшырырмын. Шулай итеп, сүнмәс дәрт. Tutkan madur kızlar jırlamış yatız almay. Işık tutkan madur kızlar jırlamış yatız almay. Sikret düştüm direkele, gül yaprağı kireke. Sikret düştüm direkele, gül yaprağı kireke. Gül yaprağını davadiler yanıp durgan yürekke. Gül yaprağını davadiler yanıp durgan yürekke. Şəşək tügül, o şəşək bilən gül şəşək, Kungilsiz şəşək tügül, Sizgə buğan məqəbətimdən Üsünə şək tügül, Sizgə buğan Qadrli iптәшләр, монда залда күбесе безнең буын утыра, 50-гә җитүчеләр, 50-не узганнар. Безнең яшьлек, балачак, Рәшит Вагапов, Гөлсем Сөләйманова, Зифа Басырова җырлары белән узды, балачак. Яшьлек Илһам абый белән Әлфия апа җыры белән мин бөтен залда утыручыларга һәм дә үземә дә шундый теләк теләр идем. Картлык көннәребездә Зөһрәнең тавышыннан Ходай айырмасын. Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Менә шун күңелдән рәхмәт санаторийда ял итүчеләр, миңа матур чәчәкләр китергәннәр. Инде шуннан дагы сорай гына алмадым. Казан санаторийсында ял итәсездер инде, әйме? Шулаймы?
Инде хөрмәтле дуслар, чыннан да мең рәхмәт. Без үзебез инде төрле җирләрдә ял итеп карадык, яшерен батырын түгел. Ләкин үзебезнең Татарстан курортларына бер нәрсә дә җитми дигән фикергә килдек. Һәм инде киләчәктә дә Алла бирсә, биргән булса, үзебезнең Татарстаныбыздан читкә китмичә генә, үзебездә генә ял итербез дип уйлыйбыз. Чөнки бездә бөтен шартлар тудырылган. Сәламәтләндерү өчен дәген bütün яктан даган, аннан соң бәясе дә очсызрак, үзегез беләсез. Шуңа күрә кая барыйм микән дип аптырап тормагыз, бер дә үзебезнең Татарстаныбызга гына килегез. Икенче юлы концертка килгәч миңа рәхмәт әйтерсез. Инде хәзер башкарылачак җыр. Әлбәттә, хөрмәтле дуслар, бу җырны башкарганчы мин бер-ике сүз әйтмичә китә алмыйм бер милләттәшебез турында. Бу җырны махсус язды безнең инде бик якын дустыбыз, гаилә дустыбыз, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов. Менә аның белән сөйләштек. Зөфәр кайтып җитә алмыйм диде. Финляндиядә ул пока. Менә шулай итеп махсус язды. Ни өчен? Без аның белән Абдуллин якларында гастрольдә булдык, Оренбург өлкәсендә. Һәм анда гаҗәеп кеше белән таныштык. Бу, әлбәттә, ул үзе зур кеше, Алина фирмасының генераль директоры. Һәм инде, кадерле дуслар, беләсезме, аның үзенең 6 баласы бар. 12 бала ул балалар йортыннан алып үстерә. Шул хәтле олы йөрәкле, мәрхәмәтле кеше. Бүгенге көндә аның өендә 18 бала. Ул аларны тәрбияләп кенә калмый, ул аларга белем бирә. Югары уку йортларына кертә, техникум, профтехучилищелар һәм инде зур тормышка путевка бирә. Һәр вакытта ярдәм итәләр. Аның иң авыры шушы балаларның бөтенесенең ата-аналары бар. Менә аның иң авыры шул. Һәм инде, кадерле дуслар, без инде Зөфәр белән үзебездән бераз булса дагын өлешебезне кертәбез. Ел сайын без анда барып аның белән концертлар бирәбез. Әлбәттә, бу балалар бик сөенәләр. Балалар белән бергә монда безнең милләттәшләребез дә безнең концертларыбызны карый алалар. Ләкин шуны гына әйтәсем килә. Нинди генә олы йөрәкле кешеләр дә булса да, нинди генә дөньяда яхшы кешеләр булса да, үз ата-анасын бер кеше дә алыштыра алмый. Дөньяда ятимнәр йорты аз булсын ие, ятим балалар булмасын ие. Мәдинә Маликова сүзләренә Зөфәр Хәйретдинов музыкасы «Ятим бала». Gerşinim sil kanadım görüşüm ilim halime Işık barıp selam etsin etkeymen keyme Ey dağlarda sağlığımını sağışımın varsında Jiri
düşlerim. Min alarının yollarına göz yaşlar düşerim. Ey dolarga sağlığımını sağışının varsında yedim serip balağız jiryat arasında. Ey dolarga sağlığımını sağışının varsında yedim serip balağız jiryat arasında. Yedim serip balağız jiryat arasında. Jiryat arasında. Jiryat arasında. Hürmetli tamaşaçılar, şuşunday матур моңнары белән безнең күңелләребезне юатканы өчен Казан санаториясының хезмәткәрләре анда ял итүчеләр исеменнән Зөһрә ханыма сәламәтлек, гаилә бәхете телибез. Ходай сезнең моң чишмәгезне бер кайчан да саектырмасын. Гомеребезне җырыгыз белән юатырга тагын язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, кадерле дуслар. Инде ялга килгәчтән шушындый концертларга йөрисең бит инде. Рәхәтләнеп, әлбәттә, Казанда безнең һәр вакытта концертлар була, ял итүчеләр өчен бөтен шартлар тудырылган инде. Кичен концертка барасың, көндез инде анда сәламәтләндерү чараларын күрәсең. Инде хөрмәтле дуслар, менә әйткәнемчә, шушы җырның мин сезгә кичкенә генә тарихын әйтеп киттем, ләкин бу кешенең кем икәнен әйтмәдем. Шуңа күрә бу кешебез турында безнең радио, телевидениедә бик кызыксына бу милләттәшебез турында. Менә шулай иттереп сезгә дә әйтеп китим әле, ул Алина фирмасының генераль директоры, ул безнең Зарипов Илгизәр Шамматович. Менә шушындый олы йөрәкле милләттәшләребез белән, кадерле дуслар, чын мәгънәсендә горурлана алабыз. Инде хәзер җырларыбызны дәвам итәбез. Рәис Нәгыймов музыкасы «Уйларым». Уйларым, уралган сыман, уйлардан башкайым толчыга, моңсу үйдүгәмен, күзләрдән, узышта ал биргән атсыман. Моңсу үйдүгәмен, күзләрдән, узышта ал биргән атсыман. Уйларым, җиде кат минем, күкләрдән уйылдыз атыла, диңгездә уй җилгән, адашкан, дулкыннар өстендә атына. Диңгездә уй җилгән, адашкан, дулкыннар өстендә атына. Уйлардан
Başladım uyulam şuluna, şuluna, şuluna. Kendini uyulardan oralar, oralar. Uluna, uluna, uluna. Kendini uyulardan oralar, oralar. Uluna, uluna, uluna. Uluna, uluna, uluna. Uluna, uluna, uluna. Şimdi garmınşımız Rüstem'e bağışlap bir jırlamışı olmaz kadir dostlar. Rüstem kiler bulayrak. Bir şitke gidesin. Rüstem kadir dostlar şundan da bik talantlı ol özü. Ну, biraz gına kiyimçiligi var anın. Biraz gına yolundırga yarata. Yol kavrak. Şoňa köre Züfer Hayretdinov özüne anyň otap jırda yazdı ele. Yolkav garmınşı. Garmışırız bigrek yolkav, uynavlam iki suya. Tütügüne yolunsak da, garmının şirken buya. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Garmışımın halini anlayayım, şiir kızlar karşında. Durgan çakta jırlap deyip, Ko'ngil aşkına aşkında. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Şırmazın kuşulayda, kızlardan kızın alda. Konşilerler unutulsun, bir barda senin yanda. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Garmışır, jırlamy sizi gürşe, sızdırıp uynap düşür. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Eyle uynalı, sürüp de uynalı, hislerimle uynalı. Hislerimle uynalı, hislerimle uynalı. Kadirli dostlar, şuşunun bilen bizning konsertimiz bitti deyip uyli görmek istagan. Singlim nişlik miken hazır? Yol edik miken? Eyteli birer söz. Muzikal pauza. Bu polishudis bütünümüzünü bozup bitirdi. Şundan da kadirli dostlar, 15 minutluk teneffüs.
Қадірлі тамашашылар, концертіміздің екінші бөлігін башлаймыз. Соңғы вақытта, соңғы елларда татар эстрада сәнғатына һәм Татарстан дәүләт филармониясына күп кенә яңа башкаручылар, яшь җырчылар килделәр. Актаныш ягында туып үскән яшь җырчыбыз шуларның берсе. Бүген ул мәркәзебезнең иң гүзәл бинасының шушы киң якты сәхнәсендә беренче тәүге адымнарын ясый. Әлбәттә, ул чыгышы алдыннан каушый, дулкынлана. Әйдәгез, кадерле дуслар, яшь җырчыбызга бүгенге чыгышында да, киләчәк иҗади юлларында да уңышлар теләп, аны җылы кул чабулар белән каршы алыйк. Таныш булыгыз, җырлый Илфак Әгъләмов. Рәхмәт, Илфак. Сағынып ауылыма қайтамын, байынар шаулауын тыңлармын, шишмәләр жүгірәуін, құшларының сайрауын, сағынып ауылыма қайтамын, шишмәләр жүгірәуін, құшларының сайрауын, сағынып ауылыма қайтамын. Көкнің тауышын тыңлармын, ғүмірінің мұзғанын санармын, сандуғаш сайрауын жыр етіп жырлармын, сағынып ауылыма қайтамын, сандуғаш сайрауын жыр етіп жырлармын, сағынып ауылыма қайтамын. Туғайым бұйылатып отлармын, яшьлікнің ұзғанын сағынамын, яш шақта ойнаған туғайым қырларын, мәңгіге мен сізге қайтамын, яш шақта ойнаған туғайым қырларын, сағынып мен сізге қайтамын. Сандуғаш сайрауын жыр етіп жырлармын, сағынып ауылыма қайтамын, сандуғаш сайрауын жыр етіп жырлармын, сағынып ауылыма қайтамын, мәңгіге мен сізге қайтамын, сағынып ауылыма қайтамын. Рахмет, қадірлі достар. Сіздерге Вейс Байрамовның Марсель Матуғулин шығырын жазылған «Сағынып ауылыма қайтамын» деген жырын тыңлап өттіңіз. Қазір сіздің иқтибарыңызға шулай ук популяр болған композитор Альберт Шакиров музыкасына жыр тәкъдим итәсем килә. Мәшһүр шагыйрәбез Гөлшат апа Зайнашева сүзләренә «Бер гөл таптым».
Min bik matur bir gül taptım Al şeşekli yirkegül Seni hatırlatan igedir İsmini bilmem indi gülüdür Uyulup üsken bulunda Jır çıgardım şul gül turunda Yapraklar vay şikelli Şeşegi yoluduz gibi Nur balkı senin yüz gibi Yapraklar vay şikelli Şeşegi yoluduz gibi Nur balkı senin yüz gibi Üstümedim sıkılanıp kına Şul şeşekke vururdum Sen şul şeşek bulup görünedin Sen ağışap şeşek vatan indi güldür bulunda Jır çıgardım şul gül turunda Yapraklar vay şikelli Şeşegi yoluduz gibi Nur balkı senin yüz gibi Yapraklar vay şikelli Şeşegi yoluduz gibi Nur balkı senin yüz gibi Min bik matur bir gül taptım Al şeşekli yirkegül Seni hatırlatan igedir İsmini bilmem indi gülüdür Uyulup üsken bulunda Jır çıgardım şul gül turunda Yapraklar vay şikelli Şeşegi yoluduz gibi Nur balkı senin yüz gibi Yapraklar vay şikelli Şeşegi yoluduz gibi Nur balkı senin yüz gibi Nur balkı senin yüz gibi Balkı senin yüz göbek Göbek senin yüz göbek Рахмет, қадірлі достар. Қазір сізге біраз мұңсуырақ жыр тәқдім етесі келе, лирик жыр деп атарға бола. Азат Халимов музыкасына Розалия Нургалиева сөзлері кел инде. Вайынар тузғада шәшләрі Алмаға шымыртлар бірді Kilmesen kişlerin Yalğızım nişlermin Yalğız bir günelsiz bir de Kilmesen kişlerin Yalğızım nişlermin Yalğız bir günelsiz bir de Ballarda sürleşe kırlar Hisler taratıp jilise Yolundan tuz almin Turmi hiç tuz almin Sen işin güzelsin kilmişe Yolundan tuz almin Turmi hiç tuz almin Sen işin güzelsin kilmişe Uyumda gelminin singene Dinitip min sine silen bir
bir gine Eytsin de bir gine Min de bit yaratam seni deyip Kirinde bir gine Eytsin de bir gine Min de bit yaratam seni deyip Balları da sırleşedirler Hoş hisler taratıp jilise Yolundan kuz almayım Kurmi hiç düz almayım Senin ışık düzelsin kilmişe Yolundan kuz almayım Kurmi hiç düz almayım Senin ışık düzelsin kilmişe Balları da sırleşedirler Hoş hisler taratıp jilise Yolundan tuz almayım Kurmi hiç tuz almayım Senin ışık düzelsin kilmişe Yolundan tuz almayım Kurmi hiç tuz almayım Senin ışık düzelsin kilmişe Senin ışık düzelsin kilmişe Senin ışık düzelsin kilmişe Senin ışık düzelsin kilmişe 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 Композитор Азат Халимов. Rahmat İlfaq sing'a, rahmat sizga hurmatli tomoshachilar. Mana yosh jirchimiz İlfaq Ag'lamov bilan tanishdingiz. Hozir men sizni tog'inda bir mazakligina kishi bilan tanishtiraman. Bu mazakli kishini Don Juan Nug'man deb yuritalar. Ya'ni masalan qizlar ortidan yugurib yurga yaratuvchi Nug'man. Ул o'zi turunda mana shulay deb aytadi. Men iskirgan jirlar yaratmayman. Men zamancha jirlab yashayim. Bir olmani 5ga bo'lmayim men. 5 olmani o'zim oshayim. Shulay aytib, qadrli do'stlar, sizni zamancha jirlab, beyib, sikirib, qilanib qizlar ortidan yugurib yuruvchi Don Juan Nug'man salamli. Qarshi olasiz. Kızlar, siz beni ko'rasizmi? Men de sizni kuzatib yuring chivarkaylar. Kızlar, siz beni yaratasizmi? Bilim, yaratasiz. Kızlar. Saf muhabbat izleysinmi chivarkayim? Birga izlashirmiz, yami? Tungi 12'da Peshannikda. Kelishtikmi? Kelishdik. Don Juan Nug'man mojarolari. Ona senga uylanmagan yosh yigitga bir kengashim.
Үйләнсәң дус, загысына барма. Әлі көрәм, ақылың yok сенің. Ақыл бұлыр, тегілей бұлай алда. Іш бар деген, вақыт yok деген, алғаш ұшамаса құда жібер. Қатыннар алар мұйыннан. Yazılışmasan алемент бұзынада, құйрығын қатпасыңынан. Ол яқтан мен шыма егіт болдым. Намус инсаф сөзін білмәдім, көбәләктәй гүлдән гүлгә қондым, загысына барып ермәдім. Ярый, шулай шыннан ғашиқ болып, үйләндім бір колхоз қызына. Тұра-бара бүкән кебек толып, фигурасы да кені бұзыла. Екі бала болды, емсізленіп, ялықтырды малай бұ қатын. Семья батқағында түссізленіп, қарап бұлай азды бұ башым. Соң, шитті қонып ішіп қайтып кірсем, қатын терги көзді ашырмай. Бек дуламас еді, ақша берсем. Көрем қатын не сознательный. Шимаданға күлмәкіштан салдым, билет алдым, сыздым Уфаға. Тфу дедім, өткәсіяк бітмәз дүнияда. Уфада мен тағын егіт болдым. Үсті бастын түшті қалыстук. Әмине кәй білән таныштық. Мені сүйәсің ме, Әмине? Әбәзәтілні. Ғымырлық яр бұлабыз мұны? Әбәзәтілні. Алып кеттім мұны таксида. Яқшы қатын түгіл. Таксиба. Бала болды, қатын емсізленді. Фигурасы мұның бұзыла. Ялғыштым бұ қызыл ирін білән. Кімнәр житі Қазан қызына. Соң шитті қонып ішіп қайтып кірсем, қатын сүгіне көзді ашырмай. Бек тұзынмас еді, ақша берсем. Көрем қатын не сознательный. Шимаданға күлмәкіштан салдым, билет алдым, кеттім Қазанға. Тфу дедім, баш жоғалмас мұндай заманда. Қазанда мен тағын егіт болдым. Үсті бастын түшті қалыстук. Мәдине кәйбіран таныштық. Мені сиясың мұ Мәдине? Әвәзәтіліне. Ғымырлық яр боласың мұны? Әвәзәтіліне. Алып кеттім тачкыда. Таксида. Гөнлі нәрсе түгіл. Таксиба. Бала болды. Екі бала туды. Ғымыр өте. Екі бала туды. Бірсі елақ, бірсі шырқылдық. Аш пішіра қатын иден юа, тігіп кегізі үске күлмәкні, әмин тұра-тұра ойлап қоям. Неге алдым шушы имгәкні? Матур қызлар әлі дүния толы, яш ғымырлар әрәм үтмәсін, илліде де ирлер егіт бұла. Біз табарбыз әлі, дистәсін. Шимаданға күлмәкіштан салдым, шығып тайдым, Урал яғына. Урал яғына, 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 яғына. Шибер егіт шақлар ерақ қалды. Яш шақларны көңіл сағына. Бақшаларға шығып сілкін кәлейм. Кино қарим атна кешінде, қызлар тиресінде сикірін кәлейм. Қаш сикірт мемеға бірсіде. Көзлер шикірейді, арқа бүкірейді. Шал сақаллар шықты сірейіп. Күлмәклі де юып беруші юқ. Ник юремін бұлай сүйреліп, шия еріннәрі көз алдымда, қайнар қимақларын сағына-сағына, кеттім қатын номер 1 янына. Бала өскен, менің хәліні қатын ешіткен, пұшыл дейді мен айшықтан. Урам ташларына абына майлы бәлішлеріні сағына-сағына, кеттім қатын номер 2 жанына. Мала өскен, менің хәліні қатын ишіткен, пұшыл дейді мен айшықтан. Ярар деймін, бұда мәғлім болсын, біріншесі, екіншесі қосын. Енді қазір Қазан яғына, кеттім Мәдинеке янына. Балақайлар мені танымайлар, әти дейіп келіп сарылмайлар. Менің хәліні қатын ишіткен, пашал дейді мен айшықтан. Нұғыман мәйтем малай нұғман, Дан Қазан миғына ғымырың ұзған, малың да юқ, киім салым тұзған, яш шағыңда яқшы дұслар болған. Ауыл юлларында сұры тузан, шәһәр юлларында бұл салқын тыман. Шәшәклі бұлынлар, сандуғашлы урман, Йырақ қалған кәккүк таушы сыман, сенің үшін көптен ұнытылған.
Рахмат. Hürmetli тамашашылар, сіз язучы һәм шагыйрь Рамил Абзалның Дон Жуан Ногман маҗаралары исемле шигъри музыкаль фильетонын тыңладыгыз, башкарды Виктор Шәрәфетдинов. Әйнде хәзер мин сезне үземнән дә Шәрәфетдиноврак бер артистыбыз белән таныштырам. Ул безнең биюче дә, оригиналь жанр остасы да. Таныш булмаганнарыгыз таныш булыгыз, рәхим итеп каршы алыгыз. Рузалия Шәрәфетдинова.
واديني حني لي واديني ده الشوق مسافر رسايل ينده عليك يتمايل ده الشوق مسافر رسايل ينده عليك يتمايل بعدك وبعدي على عيني حني لي الود وديني بعدك وبعدي على عيني
яңа жырыбызны ишеттерәбез. Бу жырыбыз шулай ук яңа жырларның берсе, үкенерсең дип атала, кадерле дуслар. Рәхмәт, кадерле дуслар. Аргансыздар да инде, әйме? Инде хәзер сезгә тагын яңа җырыбызны тәкъдим итәбез. Әле күптән түгел генә без вакытлар табып концертларга йөрдек. Һәм инде менә Зәйнәп белән Зөфәрнең концертын карап кайттык. Әлбәттә, концертлары безнең күңелебезгә бик хуш килде. Гомумән без бу җырчыларны бик яратабыз. Һәм шунда Зөфәр бик матур сүз әйтте. Җитәр инде Зәйнәп ди, хәзер мин дә сиңа җырлый башлыйм ди, багышлап ди. Шуннан кайттык та Азат әйтә, миңа да сиңа багышлап җыр язарга вакыт җиткәндер инде Зөһрә ди. Шулай иттереп, кадерле дуслар, Азат Халимовның махсус миңа багышлап язган җыры белән мактаныйм әле. Нариман Камал сүзләренә син былбыл, мин сандугач.
Қадірлі достар, Валяның бүгін туған күні екен. Шыннан дағын біз барсына дағын қушылабыз. Кімнің туған күні, кімнің бүгін юбилейлары барығызында туған күннер білән құтлыбыз, қадірлі достар. Һәм өзіміздің енді сізге үр яңа жырыбызны бүләк етәбіз. Шулай айттырып қабыл етіп алығыз, біздің үр яңа жырыбыз. Bir zor ömür diler dürüst Nerse jite dünyalarda birge yaşarga Hey sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Kuşlaştakta kavşu günün kütüp ala canım Sihri kişi vardır bu izgi jırlarının Hey sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Bir kartlıkta bir yaşlıkta diler dürüst Yazmış yola utta suğa sala başlarını Hey sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Artık birge Bəxtli turmuş yazsın bizge görürge Hey sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Sağ bulunuz, olsun yolunuz Ömürlük yoldaş olsun jırınız Ömürlük yoldaş olsun jırınız Ömürlük yoldaş olsun jırınız Bulsun jırımız Kadirli dostlar, şuşlu bilen bizim yansıtımız ahırına yakınlaştı Şın gülden rahmet eydesimiz kiler Gapılar Qaysimindagi Tatariston Davlat Filarmoniyasi administratsiyasına shunday matbuot uchrashuvini uyushtirganlari uchun chin ko'ngildan rahmat aytamiz. Tomoshachilar ismidan, sizning ismdan, bizning ismdan informatsiya bilan ta'min etganlar uchun Tatariston teleradio kompaniyasina, To'lqin radiosina, Uray radiosina ming rahmat do'stlar. Hayrangiz uchrashganda bir-birimizning qo'llarini berib, qo'llar berishib ketik. Bir-birimizga har vaqt marhamatli bo'laylik. Bizning artistlarimiz bilan tag'in bir qat tanishdingiz. Viktor Sharafutdinov, Elza Zakirova, Fayzulla To'yishev premiyasi laureati Rustam Valiyev, yosh yurtimiz Ilfat Aglamov, original janr Rozaliya Sharafutdinova, muzikantlarimiz Mansur Hasanov, kollektivning muzikal yetakchisi Azat Halimov,
Чимаков, Илья Федоров һәм Нияз Бикбол. Кадерле дуслар, инде бүген костюмнарыма да игътибар иткәнсездер. Шуның авторы белән дә сезне таныштырыйм әле. Художник-модельер Марина Малешина. Һәм инде безнең яраткан артисткабыз, популяр эстрада җырчысы Зөһрә Шәрифуллина. Рәхмәт дуслар, рәхмәт сезгә. Безне тыңладыгыз, куллар чабып каршы алдыгыз. Имин булсын бу дөньялар, якты булсын туар таңыбыз. Шатланып яшик дуслар бергә, ризыклар күп булсын табында. Җырлап биеп, күңел ачтык, очрашырга язсын тагында. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз.